Asante sana. Wanajulikana kama wana Kijito Nyama kwa ya Simbo Yuda. Dakika 22 baada ya saa 2, msikilizaji na mtazamaji, karibu sana na nde asensemo yendega umonjo mutenda kutebinga nensemeli ya kane yumurobali Etwani ya Getembe mambia bono tukunye kusanga gabono mambia na lero na kutebinga Onsarigo na around chira sintraba na bakoleri banya sai bono mambia si studio bana tebira babubo no emirimo yabo emenene kujasira atinerili ga asinchire yabene. Karibu sana gukwanira Bishop Robert Nyamongera boigo Reverend na boigo Romurai abarandi bonsi county Kisii omuski Reverend Nyanuga omambia watu inabuga bono mambia asinyira bene monchomuli nkuru kwa Geoffrey Onsarigo. Karibu sana, good morning and welcome. Karibu sesemo ya kane kubaleta ndabageni abasi studio raba manyamba rabiaba iga nchake kuruga iga sokobo kwane angena nche. Karibu sana Bishop asamalieta ngakyukurukwa. Amaleta ngorunga Bishop Robert Nyamwange. Bishop nabonga netinga urale sana nege kwanire keiga embi yago kwana gekona kekora kibikire gaiga aigereli ugira ulisoke nangane tibia. Karibu sana bwana. Amaleta Bishop Robert Nyamwange, the founder and the presiding bishop of the House of Jesus, the Bread of Life Ministries International, and the current chair of the House of Bishops, Kisii County. Right, Morandia Munyakirugo. Kwa nyama tuli to ndo sasa nimoligelia malita ngoro kwa Bishop Lawrence Nyanugo mambia umara ibika sani beginning apostle kibo igo Munyakirugo ose president ya Kisii County pastor the clutch forum whatever toba ya twins. Right, asante. Wasoro mwanchimo tegerali injero Onsarigo Geoffrey nchetini murandia kulentu nera barandi ga babere no muralia. Yamasemo tujisaga bangana bange sana ga studio kigima umanyete abange sana barabuliringa Onsarigo. Muko na bana siasa si studio, muko na banyagitali si studio, nakibona barandi bare mugu batika maige. Kora baleta barado tebinki kegenderete ensi yitunga kire. Nona barandi mayitemba mayitama state of nation ngakibintu bigo koleka na bono iga. Nandiri bagali ya emerimu ya menene riye ocha se ejami ko society mambia bon. By the way, mbiyana andi kuri manyike ni kwata bana Munyakirugo barandi kanisa onereliye. La sa yego ni beginning apostle ke. Na watu mi yego toka lende. In fact they are the founder and era sumo suneka. Yeah. Yego suneka. Suneka. Morandi. Yes sir. Injono Munyakirugo wa bishop. Kisii County aya. Ne kanisa ero muchuke umbu ne kinsa gichaye na bakira nyinge. Yes. Kanisere keumbu ne kinsa gichaye neki. Ne nyinge. Bono tukuchaka litangani ekanisa. Kanisa ninki. Umanyete abantu bande na bako ywe kanisa. Uzigo kali munaro whatever ekanisa lakini ninki. Yakora ko yumwe kanisa gete njako letiki. Kanisa gete njarande. Kanisa gete njakonye tabandi. Kanisa gete omuntu bi kanisa yunago set. Ekanisa ngiyeki. Tuchakira se chair bishops. Ekanisa is a congregation. Yani ekanisa No musangirikano. No musangirikano w'abantu bayigenete itangani three fundamental doctrinal pillars. Inga Yesu no motori bayigenete giro yebatiso eite sama chamange na baminto bara bakatolika bayigenete ase batise riende na boigo no mulkomoche. Such a congregation is called a church. Ikiagera omuchaka no bali Antioch nigo barukuwesa uli watu alimbwa ya Kristo. Nekaro bakubwatia command eri yesaba ete Matthew 28 and verse 19. Ngagenda bano mubarashia barokiwa kubatisa asa maja mange na kabaho kariya bona ubabiri kanisa na bawensi yomote na bawensi yenyumba. Oh yes. Mentera ngo Munyakirugo. In fact mina tena vere higo. Gamento tanga kanisa ndubate njira tokunye barama tukaya. No kanisa aneko Catholic, kanisa aneko kwa PH, lakini kanisa boronge nelinga kanisa no muntu ndobwensi. Baje tamo bakatwara kugena komo. Ase kiombe kemo. Begenete murabantu ente Kristo Yesu, muno mutanga no muraibe kanisa. Oh yes. So you twensi pi atora wa Kristo kokoro kwa kanisa. No yana karo yara mwana sasa tanga ki kanisa meharibu. Nere karo mo Kristo ministry ya kwamba ni kama achaleo. Kanisa twensi bitu watu kugena komo.
bono tuligire lito cha kemeremo yekanisa imirimo yekanisa ikanisa imirimo ya ene irilie no to chakira ekanisa natweka kugwana ekanisa nkero mondo ekanisa ekerenga keke no korangiriwa kwikera ching'ondi chinsuru no ekerole kanisa binisha kwamba igoro omwegenu bwegentugete no gukora abantu bandi baba begenu munaya nagiye abantu ngagenda sense yonse mukara abantu bonse bakora ndoki bonyegena bo batisa sa maje abanyegene nje so ekanisa igasiana na no korokeria abantu bamwegeno yo Yesu bibegenete ekerole no nekerole muna Getembe TV gaiga kutakwara abantu baba bwasi bao abantu twale fanisi abangi goikaba begene ere TV iga na kwanyanja on the same ekanisa ero asokoranja gwikera abantu kobakonya amaorokerario kwatene bakomenya nabako batokonyera asa mabe eba mwegeno ibawente kwegena yes emirimo yekanisa tuli emirimo mboro monyene naro omonyene ngi Yesu no itoko imitate is Jesus Christ. Yes. And as the ministry of Jesus Christ was actually a conversion of three major, very important social issues. Ekanisa mbora with the economy. Ekanisa mbora with the social structures, society and everything. Ekanisa tego tiguske sama kana siasa. Inere mere. Ningenda tukubwa tibi ntukua wakwanire magana tatu sana ama nene manene sana tatu wakwana litangani tuchakira magana zosho oinero yeso bo inkiki kanisa wakora socially ekanisa is set in society. Yes. Na a society is a social structure with customs, behaviors, and interactions. Ne kanisa aina rama oro kerelia ye igoro yembua. Ekera social structures are based on behavior and character. Ine kanisa. Yes. Abantu batige bibe those your social structures. Abantu bamenye asomolembe. Those are the fabrics of society. Bono mbona kanisa and society. Yes. Reverend Anyanuga Omambia. Ekero konyora ekenyoro kibugata abayibi. Ekenyoro gatwara morogi. Ekenyoro gatwara abantu bagurwa na kisei. Gatwara bakurumi. N'abantu bandi bechimbwa au. As he has said socially kanisa ni bwatali bagali emirimo yo gukora mangana nki kanisa wento gukora. Libagali kanisa ndiri asebinte byokoreka na socially bibe. Ekanisa kurumo chakana eta nalengyo nanyesa na omanyete. Yes. Batanya kumuita mate bana kurusiro mirere karuo tora kana so okobwense. Yugata de goita. Na motigeto. Ekenanga kanisa to tali okora simisaba. Yes. Ekenanga kanisa no kwabela lyo muntu na komosomya na kumwegelia. Pakegene kelibwegenete. Kanisa de kora siminso muntu. Ngawe koncho koti koboro. Ekanisa ra so gokulera gokuwiri giri kanisa. Bas kwabela mubwatani we kanisa. Lakini wakaba no muntu bwanjete komine kanisa. Ibakite abantu bana kanisa bara kanisa bada batara chinkia. Abani sijinde bale makora batara bwatan ali Yesu Kristo tagete. Lakini bado na kitogo jere kanisa every Saturday or every Sunday okonyo muntu amwegene na kotige ibe komo jere nyasa. So kanisa de kora simisanga bana sengenjo tole kanisa wika obale boruese ekinyolekeiga abargi boyere oboyibere lakini wetera sogo saba ukutanda ko sabera abantu nako bakwanera nako bumubika no muyase kenyoro nabantu bakwera na baiche astole bona asinginje bagadura makoraito barro kuwena weito barro bonga kitonga toko bakulera wikabara sabatanga kya maene asamanta bagoche nyasaye naleo so to wikera bantu jeri chinyinge kero bate mechando twate na barabo kero rualite twabasabera kero babate ebibe twabaonya aswata kwanya serikali tuanya abanye beto batanga kyabwase mole makweli naro no gusera nkoro nchua se Yesu Kristo so muntu kare gwiri ogeri kara iwe mali katanga ki kara iwe talinga rasima kara gwiri gina kolianjirana muntu na chinjo bwaye nawe kitongireke yeah. Bishop Nyamonge ili swali nga ndinayo lira from the other perspectives aba kolia mabibara nsikinyoro ne kanisa royere nga yekanise guchira libagali aendi no gotena kuligereria amabali gosenkie gokorerigere kura mabai omoralia if there is an institution that works for free is church. For free.
for free. Eroteliga kaliko sabana ebesa. To fight crime. Yes. Bishop, my friend, will ascertain to this. Ekanisa niga okora volunteer work to fight crime on behalf of the society. Ekanisa nere koraria eroteri kobuata. Ekanisa nere gukura lakini eroteri buati penga. Ekanisa nere korageria mabe lakini eroteri buati bunduki. Ne echera tebuati. No ene echera tebuati. Echere kanisa buate is to incorporate that sinner to the local church. Buno mo chairman yateba omonto yo manya kolerwa omonto yo wenera. Lakini kanto bende kuinyora nga bobe mboko era. Obobe no obole asega tiate. And it is the role of the church to advocate and na gukwana maminja yobo. Lakini akwana ngaintu otoko ya karosa. And actually we don't have enough prisons where criminals would be put today if it were not for the church. If I gave inge via tolegete one of the kanisa mai. Ige chere ya bene boni ndi kanisa. Eli atoliri aseba ko batumugete. That is the difference. Abanta abatolegete bari kanisa imoroje. Onye kamiti bale yosega igangumbu chogo. Esa kangtore yange space. Nyumba nchiyo. Abanta abari kanisa bono ngaginere chairman nyano gade tenga abantu bono batige agibigete an example ngabona barati kanisa le. Baso iska bachako botomani no botindu barosi jijanga abantu basarike bonse. Oroje ngaye serikali ranyoli bagali ko beka banda. Ikasiengo. Torojire kanisa nero yakonyire serikali kora bagacha abagwenera. I remember that is about 5 years ago. Germany agwane diringane. Yeah, that is how important the church is. Yeah. Bono akatukuje kurigiri amangana iga ijobo koreli bia kanisa uchase a society use community. Tuliringa mangana akurukunga nga kibono tualige socially nkonyorole obokonyimbole kanise wente kwena na uchase community whatever teligo church teligo saba free lakini ni bwateliba for example ngaki kanise gushire kiseme ngaki kanise gukoro butaka ngaki kanisa ego segeta abantu baba banyemukia bakolemere nyangunuka mbia maralia yo chaka kwatabanga romo chaka no naona kile surprise ko rwasense gata tanga bonse bakabireta sobo amo bakakora sobo amo bonse agwa tanga telirasima ekanisa yoka egende gasekenyero ko konya oige kenyero kelia abantu na bakristo ba bategena baroko konye kanisa danyenye go twara chinguru chokwa gacha abantu andazi we kanisa batambe kwa abantu na ba family life bacha kusomya abantu kanisa mana bakomenya chinyoma chiabo abantu health bale tu kanisa bakwa ni gara mangana afya naona kwa tu kanisa kwa motivate yabasa baroro banje gasyo boralia so kanisa nigero roko somya abantu mangana agriculture tali mangana njire bibilioka ebinte benga sana ko igelia basana bagokina muna bagochora chika evocation chiabo so kanisa igero all around ya igelia abantu ko gende igoro na bama etenga nyuma batagende igoro ebintu bebanda ko para sense kanisa ko yanyorero ko konya ngokonya tasi watu kanisa jiro sikuru bada joba ne chino wangu siye ibaira asa abantu batai kunyara bakwiru bakonya kabakina basoma abantu bengi bamambya kanisa yabereka ni pakitana no lishuwangi kanisa chinyinge cha konya no kwa gira abantu chinyomba kanisa yakorere ebintu byenge man ne ntu kinge man kanisa bakora no korusyo monto ogotamanya uko ikasa kwenta komanya impakitana eminingene ngaki omonto na tubata kenyoro bwato boli moto tabeche kameronge iki kanisa ko rushiro boliri gochobo ngai sure nere gasena tokokora omonto ole kunyumana na bishop wateba orara para twamo ruso malite kanisa oso kwa gaja nyatala oso kwa na machengo panya kalingo mwalimu oso bwalimu bwaya oso egasiaya abo monto bengenjo yonge kanisa tera iri kanisa indipakitenge to kora omoke monno koranga onkenye bwato mali mebone gane kanisa indipakitenge kanisa amajani ruoro enze walk asengenche kanisa umora nyoro molembe umochibo nyoro molembe kebi nambire binge na onchiba go sinyikope gamba orangali mo pastor mokoye so nge kanisa ase community ya kolire gente kanisa ebwata role na mono iye ko gero molembe ko base binyoro tas minisi nindo to bwata molembe serikali de ko molembe omolembe so ko ne kanisa yokuru ase Yesu Kristo wonga kanisa ya kolire role yenge jomano ko yakishingo molembe bera ase kenyoro chi family chi amenyamo
Indwa kitona abaro gire kanisa yakorero makimero ko basabera bagweniwa. So kanisa tera nona mangana health kanisa nero. That's why mangana deliverance and healing. So mtego tigara level 6 yoga kolegas. Endu ngotole ku ensemende asokubene batubanya sawa. Yeah. Andake bishop ekero kuligireria nkonyororenga bono koigunga ki umuguzi encharero abantu bakule enchara sana gusi ntobule mwe kanisa kere enchareko basi. What is the role of the church to eradicate mangana bofati? Church and the eradication of poverty. Omo bishop otanganire wonkwanira ni gatebirenga ekanisa ekurushyo monte so tamanya oyo ka maiso wenera. So salvation no ko igoro monta maiso na ni biata maete kokora obikora. But you can't blame the church alone. Because into une kanisa ni gotokorokeria. But there are a few things that the government must come in and implement. Yes. Who laid the foundations of this nation? Poverty, illiteracy, and disease. So, because scripture says, and God gives us wisdom to make wealth. Na kobaorokereria nyakwanyore isano kalisa to igachaibere na serikali nero netuende kotokonya asukuga chakuria. So it's not only the church that you can play. Pastor Mchumulile mwategera dinyorenga Bishop Robert Nyamonge na Reverend Nyanuga Omambia na butusanga na bugwa na monambia tukulili bagali neli kanisa ayo mwenyene tujusanga naye baadaye na mange tubwateka igango kwa tujiri bagana yuba buli amabuli sorolenga ine ainusa ngetenga ikanisa nibwateli bagali nene twaralire ebintu bingesana byokolekana amangana bono politically egarukuligiria unaboniga omulembe tuyo by the way chise munchiro mulembe utayi kuinga abantu balengi kanisa agali esama matanga ba masi egendete mise egendete kusunu murandi nawo bwate maiki ngorandi yole umwana siasucha kwanyera abantu basori kuruwana bande bayitiranya manyinga kuyigunga umuntu naye teteke nyurugete igase njoyo noyo mbali kuyigwana nabantu bakakusimba biro simba tano ese di bagali kanisa ndiro gukura manganaye kanisa ni bwateli bagali na suku ingiria sama nganaye umaralimbe yamano nate kanisa na wana uriyo mwana na bakenya kuyigule bakotabanga kumayete gosuku yune nsegete ntuga Kenya roji ujumi abiri bube serikali tokonye kanisa ngo uchireme because most cases tuarole barandi na ino mukwana mukuru abingera libeino yamentu malinga kato kwane kanisa na mwana siasa anyagabana de kanisa yes senator de kanisa MC de kanisa but imbali bara ibe kanisa we are the clergy ekera banta abagocha ase tole abagocha muna ba Kristo baito bale gocha muna aba pastor na ntu abaete libagali yasengenje bwa tobora ibwense tokabasika ko bali bana kanisa bakwani abantu on that way banali libagali leto banse gocha chali nona mataba wali tu abaire because muna njere tinga na parliament cyo karanso kya tini mopu tuli muchume lakini ekera ata tokoja bwa ne kanisa igata tokoja baka mutu ikaranse ngumuna libaga so kumana asibu mu ayacha abantu kumayanga kia ne kanisa acha amde chibuye kanisa elia ninje nkora era tianganya ofisi yae ne randae so asengenje ko yanga baletre ati madarau asa madarau igonda tokotabanga nega neiringa abana siasa baito ekero bagocha chikanisa chito tigabaigere koleta eto kwa maskani eko ere kanisa nigero ko bakonya nabona matanga ito basalire sana ingi bagoselia ntu abaito bosubole bo kwana amana into yani ekanisa tebwati opinaps nekero baoja stole nega nilibesi kese ngenjoli bakali kanisa no akshenga kia bana siasa na ba Kristo to goja matanga nkora oda to kwereli bakali onsipi bakiti bakabani ko bakara bakora yes yani ngo sabano ndo ko mwana sita wa makora yani agoja tabanga asina lingo myaka ojingali bakankwana na matemba sto tato kotena narandi o sabali bakakwana asoka gende nandali anda kuchi oikenyoro kendo tenoso ocha kasiasa egente kanga egasi mwana siasa igata ko kuwana na kuburukani mekutano oto sababu ne kanisa ka tige kanisa enye wesiko libagalia ya samatanga libagalia kanisa ne jange mbali mbali kwara inere gasi yabo
na watu njira lichiabo because oiso kwa romo rali ntutu bata maskani kama siasa baito ngora nanye kora murandi aro kugenda sime kutani ya siasa aru aniriri baganga ngankwan fact yo morali tianga tebi bato chaite ekerogo toko ubosia ali kerogo saba kokora kwa saba kiabora wata belike kerogo chimagali because sasa bakora ngeli wakore to wana madharau lakini sisi tunawaheshimu na tungetaka waheshimu kanisa banye sikibanya ali bangaki kanisa Yesu Kristo kanisa nyasao mwenyene kanisa monto koreka kanisa no mokwani nyasai ai gwesi kelika okwana sa matanga ebe ne misa gotoka ebe na matanga koralia ebe ne inyangi yo monta kubwatani ai kwa maskana ndasu kwa sengenje to bakulera bana sasa baiga basike amata banyasa na nebesika banyene ko bagote. So according to Reverend Nyanuga Omambia umurai yo siasa gusomwa na siasa gagucha se kanisa asiyumba nyasai litangani amanyu chira sobura ibwe kanisa botali bura ibwe ndoli ngaso onye nuko buata chebusiali abe uno mu Kristo ndebwensi ya guliba ali mwaya kuerora awanda wesi magana makumsana ina magana ya Bishop amangana Reverend Nyanuga Bishop maybe to add on what Reverend had said mbora enego sire amangana ya keraja kwanire yes na inyure bindo nararorire kwarori binte bigisana asobokoreri lakini nganjire nkwane yes egetabu cyabagaratie ka batebanga tongaineka nyasaye tali okoro cheche ngoso negen kindi yonsi yogusimeka ikina kioraje kokora oraje kokosa ase getabu cy'umurandi sana amagana na mansu Bishop gati okwaranga ni maike magana ngati asoke bia igoyi egetabu cy'umurandi sana ni oke gukwana bia sana omuntu aringe konyora abana bange boigamenye myaka mingi lakini obugimo butabogokera na ndi tatinde kwa asenjere wenerete oiriro lino nyobulito obuo bwagwete omwana siasa oyo okorema orema pi buna Bishop akwani ochomoyega omoneni gagotebanga nonyata atindike nonyata ibulitwe oyo chakobesa babu ya matanga y'omuntu onyorira abana abange number 1 omuntu omenyire myaka mingi number 2 number 3 family yae yariganirie amatanga komoenia amonesco ayebono mbugo gwacha wasalia amatanga aya aya obono nabara betaba ikiere nyasaye tali gokorerwa engoso echeche. There is always division of responsibilities and territories. Omwana siasa oyo weikamanye keracha ekanisa nero ekora omoroberio naki yakogera nonye no mwana siasa ekera akure ngokorerwa ari misa yes amone kanisa asenjerende abana siasa basike kanisa buna ne kanisa nero ebasigete junto bajait to basigete sa lakini babu ate chechegete ya machaya iki mochumuli yeli ko igure no mategereri ibiro brengeli bya barandia igonayo murai ebwense obusiasa ko igure ngake barandi bakora etukulire mangana imirimo ya kanisa na ndiki bete byo bikuwa na senchunga biri nchira mu gusegeta na koleta obusira sanitiri ganeri ansobokoreri ase twaro libinte binga byo kolekana sama tukabwango na yabona na chisia chibetete nse bintu ne bibichwa kolekana kuchibusiga iga inkike kigwento gokorwa Reverend Nyanuga buya iligere miru mbitango kubikwa bigwente kubikwa kabisa egera onye ni misa ya chake kanisa aba Kristo bonsi bi abo murai byo siasa abo mu Kristo abantu ababe levemo na nyasawo ba kwa sekanisi yedo kigwente okoleka tikanja kwa nga tikanja kira asamatanga yes omonto kale moyo saka kule igale bwa abantu batatu yes igale bwa community igale bwa serikali igale yo nyasaye yes kero yo kanisa kero yo nyasaye igale yo pastor oro monto ka kuru monto wo moiso kotikara nere serikali ya kula nere community ya kula nere omonto ko mwene tali family omo pastor so igo mo oyo kwereri bagali nsa bono manata abantu bale batatu community oyere family oje serikali oje ne kanisa yere nyasaye so kera abantu abere bakolere community oyere family amana serikali umuntu bakutigera pastor andazi batanga pastor taraja kwa ni mubere yes ninje nkwa ni mubere ninje mbwato mubere umuntu okure no yone konya nayo kuli wali ko mwene mu shirika Yesu mu Kristo na
mwere ni asa ruete sedira ba ruete ngokori gasi ya yesa akokora ngaki monta aruete asalira ba naendera na salira ba tigo mwana chusa mangaki asaikire territorio yega omonto yora ngora ni gwaro nyasaye asa ruete angeri baga nche mwari baga kiano moraya tosige tabare na pisha watera mwari baga kwani abantu ansikinyo kama tayo kwana kana kole korandi asike yakware gasi ngokora neyo kwere ni monta saruete so mwaeni amasikani ta chago tenna bosyo ngase ngencha ruete sanduku ngabana tonya liba kadina aro nyanje tinda akora ken kama tinga ro limbwata na no kwenye monta saruete taroji nero bege tichiga ne bege tichiga ali chichi musabara mafuta aka ne piri akaleta ali musabara bona ajana bwenge jo sana bakabeka kaba murakando nga ngote na muogi nganje nako tekeregento bweba ngakyo monto ya ro ya kwalete nya sa motonge taka mobogima bona ngura ni wara saruete yirima yetu kinga ncha so mwanya bantu no kwere ni wase kwa ruete na masikani ase kwa ruete na masikani so ngoburukanyara matanga yo monto ruete okwera ni wasa ruete na matarao no korama no gweta na sa matanga mena yabete obadia akokora na gavana okay asema machoge wono bosokwa sinya sana bosokwa sebale kwa sababu inastari kuwa na heshima usiko monto ya sengenjo mo pastor yako liba ebe ne kanisa uwache kanisa yakwe bange kero gabo tika pastor ko bang kara ko bekanga na bosyo kwera ndikuti kara ko mike bosyo kwera ndikuti kara wote kwa na resiko bosiki yakwa ta murabande ko je kanisa banga bano ngo chikotana mo e kanisa tali mwainere e kansere onyasa ebene ya matobe ebene echiunia yeko rukwa e kanisa no mate e kanisa ye permanent ya nene gorofa ne kanisa ro siri na masa it's just a demonstration e dieta ne kanisa yeko rukunga e permanent yeko rukwa ne kanisa yo mananyasa no monto kago ikari ngwe keyale tigaba na sabe keyi ba kwa da se kanisa bana sa beske to ba yadi baga to ba sigete nendo mano ba bekero asinga jabantu muna nto nyasa to bekero asinga jabantu nendo kigada to omwana siasa manyanga naye igoro mo Kristo igakura ka pastor igakaba bishop yes igo esike mena to basikete to mogo to chika parliament to asa batwa so ka to batikira mo ka sene ento amaskani ayo to amas na to sikete ke skuru sikana enu shoshide kanisa na resko mano mo maingali no mo nyasa ebe kanisa iyo marandi okorande tai kwenyara mno kwenyara aya gwa maskani kya no mo somanyasa o mano mo bekira se bataka bwaye usasoma na bwaye. Okay? Yes. Itu tapata nguvu na kanisa tabarikiwa, enje tabarikiwa. Enje to tasigete kanisa ense kora giliwa. Enchara yacho angwa boli ngaki, ngenchara bereto. Enchara ko banga kinga kinde, ekera bantu batasigete nyasa, o manako batika. Ni fact ndio manako tika bantu watu wale enchara. Eni be ero lakini ya basu nyukolia sengenjaki. O manne bwangira bantu. Asengenjo tasika abasoma ba. All right. Yes. Bishop. Yes, omoralia. Kini kiro komenta igorenga ni ga kwa ndio tusikie tukende. Mbole na ngo kwa naiga. Ekaroko ndo matanga. Manyana boko ruoro go siseniri. Ego kwa wada banga basiseniri abakorera, balia bakorera. Yes. Ana bora agendo oruo no koragiri. All right. Igone kurate narenge kurwaiga no yo minta kwanira. Ekero mugo cha matanga. Itu no buoba. Ikiara no buata abana. Amatanga agerire abarai bande. Yes. Abana babo baraba machara. Oh wow. Esa uri yokorari koragirira kuri kwa batunyanire. Ngari baga gwarenge kogendo chikorera na barabuo. Ai ni gwa chieto gachikobareri mono. Na kirironkerie kebe unegi entakana. Amona baburaka. Oh yes. Ngokorera i. Nyasaye na kya ukwana. Nigaoda nga injinya sae. Bua baburaka na tata wejintakana. Ege siomba timo Rusia integerenge Rusi. Oroja karwache ya abana bali bali rangone rogera. No nyine sanduki ya tata ya mochikugwesa uri chisegi. Amariga inga yako gachwa. Igako gachwa sechuba ya bene kwaganyererwe ngaki yawo. Abangisana bagenda kutubugati yo motegera ya SSM muri mitandao Facebook isomadi chonsi na ali SSMS baadaye kuirande namba yani simiga 0702 66669 0716111177 baadaye tusangamo naye urasanga na barandi bara studio ya masemo baadaye kuna tule ngandimo tebinga bono libageli kurukunga abantu babudualite konyara abantu barualite abantu bande bali gusinne obolema bwachire abantu bali bwata marwire au ikanise robo nibwata libaga asugusige tubu wenia igina kikire kingecho thank you morali ikanisa tekemaya asokora Kenya to ikanisa jibwate nyakitali ya gatete okay
9 muna wa pastor wa Kisii County Pastor Church Forum. Asengenjo eroli ngwato boli koma panga ingitoko rere community. Yes. Diba kitu abangira wa medical camp. Kai. Kurwali abantu bosa. Abantu bapimu prostate cancer ne marwira na manga basaja bapimu. Abangira bapimu. Na tuachole kale nyakitali ya lonya hosto iye kutoka kiumu. Montoni benso bwato mocharo jakera dale sta pakata tis. Agenda check. Diba kitu abekera bakajitura makera kera chichiro. Chiko somya abantu wero okomenya. Okay? Tivirimu cha Yesu Kristo kere word chigendora abantu bali ngagesa cyane goikera abantu omolebi ekeru omolemi ekeru omoganga ekeru omochayo ekeru impaka na abasabe twasinga kitoko banyora mato koliyo mosana ko manyare kanisa mosaya jakitali tali gotoka na tubeka medical kamera bara batajo mosaya manyete lakini tusiko beko mopira paka mosaya yetu manyore to na mebere tobeko jakatala sto paka tala tisa omosaya cha ko mopira tomatenga Yesu na wangete enya sole yokonyu ebuse yokonyu okoibogo koiba ogosiriko goche indibage donda same twaligire Royals baraligo Royals bacha bagambe na bantu bati bine basiko bikora singenjo kanisa ngaye gotoka ebakonye bina binde ko bakonya ngake kine kya usinyire koti kwali ko genda gana usinta ekinangire mbugata nakingokora nkebeke koti na ina baro yango cyo balekere word ko konya abantu kitaligeje na toire tarisi bakataratis na baba bakonya ku understanding ngake kine ke mbugata nso ko kebeka na bana bweke ani bwata kene kian so ngoje bara singenjo mangana iko chakera wiki ko bwatya egere to konya ka twensi wenye kanisa ne bwata rolina sana as a community yes iko ko koranga inyagitali kunya ko bweni ne kanisa nero tuwenti go kira bishop mbole kanisa igo yegene teiga Nyasaye tata niga kuweni lakini abanyagitali they treat bagotumeka in English bakurubo wen God heals but doctors treat yeah nagia kogera crusade motu wa na bishop atebire ekorukwa shine to the whole world yakale crusade nene sana agusi inga besides yokurandiria abantu banyoro kugweni kwa moyo still ya organize free medical camp because we believe that a healthy person and a healthy congregation gives a healthy church. Amen. Ndocheka bangi sana motegera li karunkura bulisi michego biri satura arabuli abarandi abali buli gosora menta aino mubwata ndiwe kanisa oruchinga kanisa ni bwata dibaga asobokore luche society na emirimo ye kanisa aino usane getenge kanisa yiguru emirimo e kanisa yure ga wike rugeino yure paramate yure muina yure roche ngumbu yure rugurago emirimo gokora no usane getenga kanisa kobaga ambuya maita kanisa senale kenyoro konyara banjikiro bakwanga kanisa tebaga kanisa korosiguga bacha butuko batagora bono na kingubuli kanisa nurujeni bwatalibaga asinjira benenta soma chuchumera bugulibiri satu bono mambia asensembeiga jumurubuli Etwani ya Getembe emambe ya bono. Good morning Etwani ya Getembe. Hello 0702 66 Getembe. Hello Onsarigo. Yes, karibu sana Emonta. Gwali biso bunyanyuga mubori ngano manyeto nyonyoni. Ayoni matri masana seno mobas. Yukwana nere na bako igwete. Mobasimbo yole. Biya mono na barori ga bu na ndaba ere mangana ma yamuna bara bwa piso bobere. Umwana minta bara ina uba sagiye sangre kanumone ya matanga mono bagote kanisa baochoka ninaona babwatani basi yukuri na bwetira bagota ne kirindo getekebe bata ne tibiya bata ne saka yes ikabasi kenyumba jo monene tere bagota na tikabasi kama matanga jo muntu usirire onyerero ngori bata bagwa na batebelije tana kogenda ikabati je koleta kiguli bagota cyata kugokero muntu ndekera kuruwe ngora amangana iba kwane na rona digere iribu ya nana bapongesire basanya nugambu ya mono ntorora ne twara bira matuka mangiro tana kumira naye asante
Reverend Maitae mashabiki yako manyete kale. Zanda zada monta ojoni 0702666669 0716111177 kwa ngona intuga abarandi bara studio munyakirogo bwa bishoba ne Robert Nyamwangera bwa munyakirogo bwa barandia bonsi bakisi county dot ba Reverend Nyanuga Omambia. Getembe hello. Aligo. Oh. Wakire nao basa hamwezi. Wakire buya karibu sana. Bora weka moja meroka. Ongaro wa minga kwa nangu na barandia we. Basa hamwe ba kwanye. Ma te lawa tena yoko kuna ikwe. Aha. Ka kuita ko iwa. Wono Onsarigo ekera to ko gereria. Ya samwe jama tena mage. Namba ya kabere tigabache liyo nano ni robacha. Bakura manigero. Amangana siasa teraika. Kilo mundo wana wikaga jonga ko bisera kia ya samatanga. Omuntu ba kule tigaya ni Mexico yae. Naonya sana baruji. All right. Lakini wana monga ko tongeria maremu. Igoma eti ko tali matanga mwagenda. Ine he mwagenda. Ibende kenne kero monta akira samatanga tigate natanga ki sengo kunyage beswande so bono ngira egende byanda tagaende sukali na bala tege sukali kira mangana siasa aro anya beka kana igo amangana siasa samatanga aban akeanigwe akeani lakini kwa tanga kina bono umate gente ke tanga nyo Onsarigo kira matanga ya ndate ngo wete kerekende akete iga abantu batatani goria yikibe omuntu akuganda matanga nandu arusha bande ke gutume nandu turaba serangira igiye talingira ndonge tiga bakeani tabie yo indunto banjete lakini bono ne tabia ko baoni bobe asante. Asante sana biamono sana, thank you very much sinchibiranga libia ngorenginga ukwenda mangana mangi sana ekira kwandire gaiga akoteba ngaraminga akoteba abarandia bakongekera bana siasa barucha miyiga ya matanga babatebye kene babatebinga igana mayiga bwogo sikonya gusira tigaigwa maskani onyene sadaka karu kwane ngane ye mogende naliye maskani yakoba asinchira berekema abangira irusagana ituga igo mwanchuma tegera ligo kuja usagana ituga iga taratibu zaidi kwanangu naitwe masema Getembe hello. Kerongonya kubuguli chuti kandara soma jujumbe ibere isatu bono mambia ntachi kubuguli jisi michedo gaiga asinchira ya bene kigma ase studio Honorable Victor Omondo kurwa chisomo chirichi ya Kirimani amono mwanchoe Sharon Victor agoteba no bali mi yumurubuli bono mambia asante sana, thank you very much eno kumochere watching live kurwa chisomo chiso bania boda agoteba no ali mi yumurubuli bono mambia asante agoteba nga eno kumochere baira kubuli boli agoteba nga what is the pillar of a church in the society? What is the pillar of church in the society? Eki agotebenga sie yuna aboliri bono munyara ko mukwire ni ko liboliri ya chirili eno kumochere agotebenga the church ni go ya ye vire to maintain spiritual in the society ni liboliri akabe yaboli abira aboliri. What is the pillar of the church in the society? Number 2, that's the church agotenga ni go ye vire to maintain spiritual in the society ni boli yakabe adinda akoteba why politicians bago to make a communication breakdown imeye kanisa komenta mono nigo bishop aleo okirapi mugita mabuli ayi aina atatu kole ngemuli ayu atatu kuja ire ni mole ayo da ko boli nga the role of church to decide is to share the gospel with the world yale comment ambia mono sa andake ndaji kwenda kusoma jijuma boli anatata aronkurira na semuli muri reneli chakira liboli tangani. What is the pillar of church in the society? Bishop Nyamwangi. Mbora ekanisa nere society and the society is the church. Yes. You cannot treat the society independently of the church. Tipira ndo ajikuwa na moraria twatebanga one pillar imate usoma tegere nata yubia na mangana yogo konya abantu socially epira ya kabere no konya abantu economically enambende ya gatatu no konya abantu
spiritually. And then number 3, no koboku wenwa. Number 4, okoboku wenwa, which is a system of governance as a mangana social justice. Ekanisa ne rumunwa. Wabari batali kwenyara na watabu ati chinguru warakwana. So social justice in matter of politics, matters of society and social structures, matters of economy, one kanisa na very more than 4 pillars. Neri agaji the society, and without it, Bishop Dakwana, without the church, there will be no society. Yes. Bishop. Yes. Ekurugana liboli ya kabira ko ngiri iri yabolinga ki aboliga ekanisa nigo yebire to maintain spiritual akanga yaba spiritualism in the set. Kana chagera ko boli swali. Kanisa nyanya kwa kama mpira kanisa ime. Kanisa teko tenga kanisa ime. Okay. Tuli to kale ta hoti kanisa ime. Tuli baroli tumile kanisa. Asega se to anda ko mile kanisa ntanda ko kolera na kwa ni pakit kanisa ya seke tanga twara sekere. Wasenga kwa tora mana yasa wangere gotoigwa. Ama to ko 24 wasi kanisa yere moyo. That's what wa pastor. Na anda skora so babo asaruete. Atrisi kere kenyoronke bwatu mo pastor lero. Osekere kanisa yaga jiru kere kenyoro ko tenga ki kanisa na to kale gasia. Kanisa tira arara. Na ntese no day tulebe chiroli chito kamne kanisa senge njo tororo muna na to kulita nsuna tu atebire to kulira abantu. Na abane sasa koboro na obana kulitangani. Nanga kiteo nya sabatu ababegete nseta bauti tori mora menya segete ne kanisa menya segete. Mbage to menya tenyole kamo tukabanta muntu kwa mwana sasa no muntu be kanisa. So iko ntole baroli chito tunaendelea kufanya kazi ya Mungu na kukemea maovu. Iwe ni ya serikali, iwe ni ya watu wa kawaida. Tunakemea sio kanisa. Iko na kuna mahali ambapo tumepotoka. Yes. Yes. Keroya ondaboli liboliria yabolinga nkige kogera why politicians abana siasa bago to make a communication breakdown ime kanisa na komenta mono nigo bishop ale ogukira okira pita ko bolike Tuanya gukira. Onyende rondo ndada gukwa. na yakora mulega Mbatali koywa. Babu ata mato. Bali koywa. Yes. Na maisomba buate. Mbali korora. Na magora babera marito. Ntuanya gukira. Una bishop wakwa na nduru waka mipira kanisa yi. No gukura tawanda gukurira abanda agosemba unchuke bamumire Yesu egera bakoni. Robert uchaka kurwa chisamo chirichia Nyambalia salimia Bishop pamoja na Nyanuga mambo mazuri sana, God bless them asinchoko tosemia na andi abantu bege ningi kanisa ningia neri gusisinia na bagote baigo Melfune Ondali watching live all the way from Nakuru. Asante sana, thank you. Uyago tenga Lilian Ratemo agote banga Nyanuga ni ngoroje no mo Bishop kanisa chitige kweberelia abara ibe siasa bege siasa munafaa kuwakemea na bakulika no mangana yera Ratemo gaiga Nyanuga reverend mo reverend yone mbia mono sana yera kurunga mura agotinga mimi ni mura reverend Nyanuga ni reverend wangu yuko no mware mushiriki yogo gakale. Asante sana, thank you very much. Kando chega iga yende iga kurunga Enis Anson Urina agotebanga kuruchisa mochiakeroka watching and listening. Salimia Robert mwambie tunasikiza na kutegea. Asante sana walimwenda kulikaga jujumbe. Asante kando chigali aboli riboli ridegali omoeli elinga nditiko soma gaiga na aboli riboli ridegali omoeli obolinga the role of church the role of church in the church is to sharing the gospel with the word. Asante sana, thank you. 0702 0702 6666 na bugusanga 92 tebinga aye inkugwete abarandi abayiga karabakije otoseminga emere memene ne yikanisa nirelia gucha society nande andake inki kiwento kukolekana aye buno mubuatani nakubulika nisijura ngena su uruchinga ngokoliri miremeli egwente komenti nonye no morem koleto nyenubu amatubi go kiria mangana yobu salia ebintu byose ibaire ire gaiga asinchira bene Getembe. Hello Onsarigo wakire bya muminere nkonyancho no nanje nata ete guchangia saba piso bwabo ba minto
Abanta bana siasa batutambire. Twale ko nyora kinguru bale ukani gukigo cha matanga basa matanga litukuliria umubiro letiru. Bakwana mangana abo bakoreririo umubiro ko ndi gwase nginjo babo saniti basitire mebuko. Bate guturubania matanga. Makana letigo toka sa matanga liria tarare ndirete bago salia matanga paka matanga manene basalia make basalia manene yani babu hati masikani na abantu baito bantete lakini kama matanga ro nyendi kitu wale kuna wakinguru chio ko bakani nga nye ba ko sanduki cyabo tigabati gorabe togiri tukuri yo mubero tari go chikohenigwa akinya keba morori wa matangora abantu bakira ko mugabo monto muya abantu buna bakorwe meganemi ya matera muna hoteruya amanya ko bogori kibesa bayaya batuguta basali kikwa ya kiasere bana yani bale gotigati bata matanga litukoliria matanga atakali yes lilio mubero ko rusigu batisa bashutia barwa mangana aba bakwana bakora lakini lilio mubero ko heniwa tigaru engora yaye kurwa sa koru lakini taba so toka sa matanga basaliria matanga wani aba piso bwabu anko ya ne Robert nimoro tabu na piso bunyanunga nimbarote bonsi amangana bawo korana maya tigaba kulere kabisa bana siasa batige ko na kiwate bokoro kulendo kwani anko yago ko iguru mwana ko kwani Helen korunyansanta so moiwo ya Rose Eleni ukwa manyiru muiko ko kwani Myamono moiwa. Tigo tio kolire. Moiwo no toramo mutio yomo Helen kurunyansanja. Mbemono sana Elena era ukana nga onyiru ko bwa abara ibi siasa mbacha batanga litukoliri omunyiga. Yamono. Ate mato omo aseba no Nera nunkolira ago. No amate no mosani no muiri akini amanga kekera gochari osere territory tabauti. All right, Getembe hello. Hello Getembe. Yes. Bwakire bia. Yakoro kulija kisemba kuruma gwagwa. Kuruma wawa mbiyere rija. Gwagwa mbiyere. Yes. Njena tebio moralinga apa na changa basa lija matanga y'abantu. Waza ngimo pasta ko saa 5 no ari se mo gutana. Umunya siasa menya ko saa 7 saa 8 ata teniri baka kabisa ka kwana nenga ko gendali. Ocha ke buruburu. Omoiso bwato tamotigero mobero otigera pasta mobero limanyete. Yes. Ngina bongesa bara pasta obaito ngambia bakwana. Ora tiana basa lija matanga amanga y'abantu. Na bere ko mwana. Asante ku muigure na tebere kuruma wao. Igon igwetenga echibura buru chinyinge ngechigokoro. Getabalo. Hello. Yes, wakire. Wakire ya Getembe. Mbiamono. Oyo Peter asema na yuni South Mogirango. Karibu sana Peter. Ngukwanya ba somabo manwale studio mabuna ayo Onsarigo ngabwakire. Bwakire bia. Bono maite bana siasa na baruka bago chama tanga baro mwanya manda ongolera bago. Yes. Lakini okonyoranga bago chibaya guri bagani ba kororunga bale bengenje mono kubwana na batanga ntegoja. Okorra kwana ngulinganya ndi bago cha no bakaransa. Barandeliwe. Arafu rende barwero ngoli. Amangana yera kinya amangana yo kwana ngatinkwana bayo ngabakwane ngana ya mumate bawo bago bagana baraya be binyoro muna bachifu saba abaganda. Baba bagabana bateke advantage yeringa bano gana otwana liba na otote beya abantu. Yes. Babu atinga ki jokorangiria abantu kando. Araba batebe baberesa mama gani yabo. Otigali tona kuri neri. Yes. Akero kuri ne kanisa na yaro ngo njere ya rali ya samo. Nki yako lirose. Kanisa okonyoranga baengere time binyo mwana kiasa getole goja. Ora so mulengo gete. Iko bako mwali bagali chieto regera no mufuasi obo. Lakini yo ndo goja maybe otali side gete. Era ba moya oyeringa korabwa ngoro ko gende. One can get the buru asa matanga or so mega boko and yagozia. Abana baraibe kanisa bali mango ire ndibara manganayo. Nabanga ndimobulia manganayo mbabuli. Gabaira ndia mabulia inga keka na baroba bengere resa idea yemo. Okay, Peter Atema. Peter Atema. Santu sana kuruchisa mojengweta. Nakaliko tebaga chikanisa ndiko nyaraba rayigo sina nyanugo ire liba go kwari kurandi umuyiga. Omwana siasa ka ujuzuni mu president rumo sani yugo zeno mu governor. Oko mwali bagali chieto. Lakini umwino ga mutali ebusani ga kucha kwa mata ya salute ogende.
nkiye kogera abarandi bago kora base kanisa ngokorerebo ini riburi yakoboli Getembe Ye mwari bwakire bya Nyambega maritimu kuri Nyabwaroro. Nyambega maritimu kuri Nyabwaroro Nyamira ya itoga alia magwa mate karibu Mara. yes Na ba kwa ba dawe kipura. aha Ba kire ngoma eta lota ka kwegara. Umurandi atala yange. yes Kwegara so kanisa jera roro. Ya ta bele kipura mbe bari. Wasengero ngotia parete. Nyambega maritimu kuri Nyabwaroro. asante mbugulisimi eye mogangira na sabarandi abaga katonyo kuru murobali Getembe Hello. bwakire Thomas nyalenji kuri nyaisa. nyaisambu yere nyarenji Mbiyatole. yes abarandi babikira mangana ga bokorerwe kanisa cya saba na inchi Bakwanira mangana maya. Lakini bonde deo dengo tara iteke baki. Boli ngoko ngiye bicucu byarenge. kai engoko bono ngaki kubuli utotebingo Abarandi baito. Igo barariye ngo litokaba na siasa bakabagambira. Kai, Ekero baira nanse mono. Bakebanga na ubwene ko semye serikali. Na ubwene ko yekoswa. Na ubwene ko yoro kelinki ubwene ko kora. And finally bakebe kanse yabo bakasoka ko batengera. Banjira barandi baje bakapulpit. Yani abana siasa. Omonda ako koreto buchingora ese obusibwa Nyasaye. Of course that made abana siasa bakaba bari mono. Bona ntekinale ngo semingeli naki. As long as to go itaba abana siasa. Abarandi tiga batene nebo kongu. Ekiagere mirimo yabo no kworokeranya. Elinde ekanisa ebe mustari wa mbere kworokereria nonyina abana siasa abunga mbabu atyo kobua oja kutiringe emirimo ya barandia nonya nase amatanga barentero bosoko kolegiga eliro linkwire na semule pishoba and Reverend omunyakirugo asinchira benekima ugutunga bakotebanga ikanisa nero nje igete katumoka ekaira nansi ekaeberelia siasa ne serikali ngampaka mwana siasa gulibaga ali pulpit oso akura amabantu abarani murandi kaligireti nandi neru murandi neru wakachingo binga motebye bone igira mpaka abana siaba kanale kanisa otebanga the main role of the church and the pastor's clutch is to teach na kuorokerelia kandi mukore murani mwana siasa ngaki I am Mr. President guikiraga tutacheguchia utachaga mwenye sai bono kore ikaransi kuri gali na minister ya Nyasaye mangana winki mura kwanira litanga ni mangana yo mategereri akwanire ekero mategereri yo oyino muntu ito na bakanyaro cyane yes wangu ajangire libageri nsabo kwabera biyabona yapa yabarandi twins neji kanisa anda abu ase kwaroche wasabiro kwabera igine kene Reverend yes Mariano gero chake kwasaka nyanu anasaka yes Buna the county assembly yes is designated for the speaker. Oh yes. The altar is designated for the priests. Of course. And it is the violation of religious ethics. Omondo ta kiria maguta uno mwana siasa. Wotenino. Ekera niga akire the kingly anointing. No mondo wotenenali abade the priestly anointing wotenenali. Morojo mo pastor wanjir wateneniro wachire buone jinsona. Ekero wasoa asota bwenereti gosoa. Ebindombire that need a lot of common sense. Mwana siasa tayo takinira Sunday school. Mwana siasa tayo otakinire Sabbath school. They all know igaria alina mataba wa machenu asinya saa ukwana gumu. Ngakia yogocho nachonia okogenda ororo.
na no okura makuru tokwendanga ne chinsona so in as much as aba tegereri bago tebangi kanisa has failed na aba na siasa aba na barabo inki bago soera mwangina umaitega mari ali kabisa nonyo kago ago chichanga kianyoko no guchikoba nyanuga na bako gotigera kama ite naki ine ngoso wakorire ngoso na ndo kwanyorira mago etangu chembe sana alina asebi ngwaso bikoruewa I love this I mwana siaso mintoko gende gutina ali kwa chikuramira alitali ali altar uga kwasere mwama mumino asa kuchinjiri changa ndikuita manganayo kwenda ule ngoso mwako nyanuka nkiyokwana aja sana mangana mesana tata wate banga nadanga ndiko kora kende nyanuka ngade reverend munyakiruko uskanga igona leri egentoneke yes umurandi no muntu bwata maskani na ndo bwata umwe kuboko manyama benama ya yes egento ya kabere uwajire kwa rwe microphone eita matanga gose kanisa ile true umwana amanye to yo jire no morai okwere bagokwana igo kwira maskani litanga instead of kwana mangana agwana te nyombeli akwane ko I don't say to kwana chi sera jao abo kwana kwa hali ya heshima lakini waita ni wanzi kochoche abashirika ta goje mutwa kule microphone abo muri mnoro muri okay ngabatanga gitoko kirekera bagokwana mangana mabe ngo joko ule microphone ndira kanu muri mnoro muri na ndo ndiko chikomura akubwate shati ko mwarwanire omwarandi agokira kyano mungaini ale na nesemi ekala kwa mwere microphone ama wata mangana kwa kwana tawa ntoko kwa nyombe onya kemea for instance omosike malali obadia na kala magoso o machogali pamara baya akabrania omonto yamo okay tulikemea kama kanisa so oyo watangi kanisa ekirete ko kwana naone kala kapana kala mamenja ngwa itoko tereto nga gaba na gwachi mamenja ntwana gokera ko kemea omonto kala mamenja omonto ka kanya kapana kala egasibitman gaba na manepi lere gasibyo kalto ngwa to bira kitambi ya mano so tale kerenga kitoko kemea kerenga nera toko tayo omonto ngaki igambo yokokora igamba bagokora number 2 ekero omosike gaba na goja na ero office kanisa yana okamosike muntu mongata ojo boli bagaba na bana omaye ko masikani ko itane gaba na yana goso mochumba se shairi nero mochumba ko mosike bishop gaiga tago siko mwanto ko boli inspiring bono ko liyo bogambi amwa masikani wetane oyo lekero so matanga na rutanga ki ngato ko sikanaro to ko sikamana o to ko siko monto office toma masikani muntu weli tangani abana batabantu kwanya abantu kwanya boyo na office ko kai wa masikani ayo yo ntokale ngani bantu bonse nanto likwanje monta sengenja bazibesa otoko siko monta sengenja ro morai so ekanisa ne bwata masikani na kalwa sera no mupasta kala kwanda sali ngweke yale no ekaro mumwenu kala keralia konyoro okendake asengenja sali aswa ali tokoro kenyo banya sa tebe ebe stadium mukati mukutano be ko ili abere banya sa ebe mbale mentu agenda ngakil tororo igere ko kenyo banya sa igonga amasikani naga ne ili abe asa na ntu abana inje baito bakawaida na inungo sali mole mwabe kera barandi basaba kero ngakibaga swana barandi keba ro mwana so banjete basa wakachinko bikanise matara kwa na kere so monto matani go sali tali pasta monto matani go sali na ko che abantu aba je mwana seso igo mo ikomo soire naba krista banyana na owe keba so nyombeli tikabesiki na barobo bati ko mwana siasa uli gasore kanise all right igono igo to na yuli kwata go taiteke baki koraboli ngoko yati kete bichuchu na yabo no gwaka chinko magana na ya sana all right mchimotegerele ya tembe fumo no 2.719 minutes past 9 ajide kikomena kinaisha mtukuli chisa isa tuchabo no mambia murabuli ura set television ya uwanchiri ya Getembe TV na bayigo radio ya 102.7 FM 102.7 FM Getembe FM Reverend Nyanuga mambia munyakiru Randi County na bayigo omunyakiru wa Bishop Robert Nyamongena ubagusanga na intu bago tosemia emwe kanisa asi umwanchi ngamesa ubire choka bichana chakani alubaranga na sabaka tabakora ensemble itumisho tugokora kuruga gatabalo. Hello. Yes, karibu. Napiga na kwenda Getembe. No wasoire baba ga no sinore ayete kwabo onde yugo karibu. Bwakire bia ma uwasekire bia bono ga nyumbule tukwaba kagwachire sino. Okay. Kwaka ko Rugorian rugoroga naruko. Kono naruko. Ngaki abantu baita bagusibale masaya umbi abale. Ndiya bale. Yes, karibu no sange kuna barandi abago bagusise ino ngai baba. Ayagenda lini.
Tuli kumanya kusi na hange na buo mambia kusi nyamwange. Kuruli goliani. Aba Masai bali roli goliani mwensi pi shukrani sana aba kusiba ito asante sana. Thank you very much asiji ngaki ndo chega chikomyoka ndo chinga tukani tikukolera gaiga. Ngirane ase omo bishop andake ekero ngosoma jichumbe biri chuka chire gaiga tinkoboli siminde bono chiakanire ndo chi thousands of SMSs, thousands of calls chigocha echitanyara kobugulia boni gasi chabene bono ketugukura mwakwa nemeremo ya kanisa ko maintain bisho molembe gosomya kwagacha gukulenchara kurushubuliria sabantu ibintu bigeza mwatebire ko ene kinga yabwate na sobo chenu na mwatebire mubwata mangana yobo wenia bono andaka sobo sibwa mwali bishop bwa mboro byo cheso maninji. Kero Yomoito has a responsibility. Oh, I love that. It is collective. Ekanisa kego kora. Ne society kero roro. Ena ango sabanga tika tubuatere. Tubuatere ne kigima. Erinde ense ya ito yagachu. Na ngo kora antara kwa na lingane. Yes. Ntobuate crusade. Ay gagusi enene. Ego chaka tariki 10. Tariki 11 tariki 12 aria segeti ya Kisii University. Amangana ro ni garamaya. Twasabira abantu bagusi abageni barure chingonga wao bachiche. Ndojo totwale nonye breakfast yabana biashara. Erinde batrainwe ngana kibagokora obonjereri bwabo. Olembo be na inwe yasaba sisenie asawote tege. Amen. Asante sana Bishop Nyamwange Robert. Asante kukwira na kuchike umbu nichikanisa chiago chonsi ba amaiga Getembe Television na Getembe FM na nabatebi bono radio nambe ya Getembe FM ba tune banyora mangana mayunai. Asante sana. Reverend ntebe ngambe mana sinje kwa twali baga atabanga eroli tomene kanisa kwanye gule nene sana ujase kero gitu. Yes. Ndipo kite wiki toko kwa bishop ere nene sana se Nyamira county and Kisii. Kwa dali Kisii county ka tuweka. Muna toko kwa mangana igaja kwa kana Kisii au kana Nyamira. Muna toko medical camp ga Ronya hospital. December water medical camp Kebirigo. Emepire to wanto jo wakakira chiwodi mbalimbali yesema grasa abasaya abana mpaka bwata chikusidi cyabo ga Kisii emedebere byo kale kare kidama kire chiro na in fact tubata 10,000 missionaries bako enda kire nyumba iko kire nyumba ime yagusi ogendero ngo sabanga tubata ne kora raba ndi bako jabuo okuwa somo kutanole firi mwero ya Kristo Yesu kirege okale kananga na sole kora nje ikorse ndwa singenjo twese ko kubwatara na matu arusi yoboli indi bakiti ekanisa kanisa yamo otubwata baka naona basi ndiba jakwatera seketiki so tigambali kani mwasi seketiki ya Kisii University ntakatala kumbe katala 12 tubwatara tubaka nyasaya tutoka sai ande turusi yobonje tobegenteka abakristo bonsi babategerera sobo sembuye kanisa uchia se society ababwata ni baino bichi kanisa chonsi pi yes nyasaba seseni amen na inu byamona so chora Getembe FM kiringaki mwategerera omaete na inu na barandia mutabutubu atezidi gasi bitaseni bitu mwategera marandia nabo sembi boito na intu togwa bakambi yamona nga mwaba ase chiredi cheito nyasaba seseni amen basoro mwanchu botegera liga gwikiraga gutwa kwa manyire nkemere moye kanisa barandia bana ubali ngabagende baito Reverend Nyani Ugana Bishop Nyamwange Robert abuna barandi baito bagusi nyasaba seseni asoko tegerera kwa niaba ya Onkorogo Kebacha tumbire twalingana kurumambia samono nyancha Wilfred Matundura akurunga Big Love 5 na bayigo Eugene Matego bali bonsi tu abwataniriga ko enekinga onsi p abeire amansu ayimiri Evans ya ayambono gwachire na amiri Evans biamono sana bye bye nchekuru kwa mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo. God bless you so much yandra koba nemero bali ndemi ensu ya Getembe chikoroga chisa inye muro bali kurunga lita ngoso ara Getembe FM na set television mero bali gendrete emiansu abono mambia trakora no komo kuruga igase sabeli radio bakurunga burangi PAG katoko genda asu mutumuko.